Muri Somalia imodoka yaritezemo bombe yaturikiye hafi ya bariyeri hica abantu babiri mu murwa mukuru Mogadishu. Umutwe wa Al-Shabaab wayitiriye. Muri Afurika y'Epfo abadepite 230 b'ishyaka rya ANC ryatsinze amatora yabaye mu ntangiriro z'uku kwezi barahiye uyu munsi. Abadepite bose hamwe batowe ni 400. Abigaragambya muri Sudani bakambitse hanze y'ibiro bikuru bya gisirikari barahiriye gushyiraho ubutegetsi bwa Gisivili nubwo ibiganiro hagati y'abayobozi babo n'abagisirikari byaburiyemo. Urukiko rukuru rwa Kenya rwitezweho gufata icyemezo cyo kuba rwakuraho amategeko y'igihe cya gikoroni ahana abantu babana bahuje igitsina. Tukivuga kuri iki kibazo muri Kenya, umwanditsi w'inyavanga Wainaina uzwi cyane mu guharanira uburenganzira bw'abana bahuje igitsina yitabye Imana ku myaka 48.